Takže predposledný box 15-16 Upper Deck Portfolio. Snad nám vydrží baterka, dobre drží, takže v pohode, môžeme ísť do neho. 20 balíčkov, po 8 kariet. Je tam jeden autograf, jeden relic, 8 rookie color photos, 6 wire photos, 3 rookievia, 3 veteráni a 4 art cards, 2 rookievia, 2 veteráni. Takže uvidíme, čo nám to prinesie. Takže portfólio. Poď. Beino, grecky. Vysypeme si. No, máme tu balíčky a poďme na to. Ďalší maratón box. 160 kariet. TJ Oshie, Washington. Majo Gáborík, LA. Mike Green, Detroit. Rookie, Luis Domingue, pre Arizonu. Gabriel Landeskog, Colorado. PK Subban, ešte Montreal. Blake Wheeler, Winnipeg. A Brian Leetch, New York Rangers. Jonathan Huberdeau, Florida. James Van Riemsdyk, Toronto. Derek Brassard, Rangers. Pecka. Rookie Noah Hannifin, pre Carolinu. Niklas Bäckström, Washington. Justin Falk, pre Carolinu. Jonathan Quick, pre LA. A Alexander Barkov, pre Floridu. Ryan Sutter, Minnesota. Erik Karlsson, Ottawa. Zach Parisi, Minnesota. Wire photo, Wayne Gretzky, LA. Mark Messier, Rangers. Mario Lemieux, Pittsburgh. Joe Pavelski, Sharks. Marc-Andre Fleury, Penguins. Nino Niederreiter, Minnesota. Gustav Nyquist, Detroit. Jeff Carter, LA. Rick Nash, Rangers. Rookie Phenom Wire Photos, Noah Hannifin, pre Carolinu. Guy Lafleur, Montreal. Johnny Hockey, pre Calgary. Martin Jones, San Jose. James Reimer, Sharks. Dustin Byfuglien, Winnipeg. Jussi Jokinen, Florida. Dougie Hamilton, Calgary. Rookie Phenoms. Joonas Korpisalo, pre Columbus. Victor Hedman, pre Tampu. Tomáš Tatar, Detroit. A Nick Bjugstad, Florida. Jordan Staal, Carolina. Radim Vrbata, Vancouver. Jeff Skinner, Carolina. Jaden Schwartz, St. Louis. Jonathan Taves,
To sú tie paralelky. To je tá paralelka, to by malo byť color art, toto. To by mal byť color art. Takže to by malo byť 1:13. Tu je duch. Ghost, Shane Gostisbehere, Filka, Bobby Clark, môžeš začať zbierať, Filka, David Krejči, Boston. Z Bostonu by ma potešil Tuka, Brent Seabrook, Chicago, Jack Johnson, Columbus, Daniel Sedin, Vancouver, Quad Materials, čiže má Quad Jersey, 1:250. A Supermeno. A Supermeno, Taylor Hall. Sice pre Oilers, ale čo už. Taylor Hall, Quad Jersey. To si myslím, že je celkom slušný. No, to je super. Adam Henrik Bez mení to aj tie sú bez. Tu mám pomer ukladania. a Mike Hoffman, Ottawa. No nie pekná. Tam sú Silver séria, potom tá je limitovaná do 6 kladov a Gold tá je limitovaná do 2. Teuvo Teravainen, ešte pre Blackhawks. Ryan Getzlaff, Anaheim. Brian Little, Winnipeg. Kari Lehtonen, Dallas. Jared McCann, Vancouver. Patrick Sharp, Dallas. Ryan Nugent Hopkins, Oilers. A Niklas Lidström, Detroit. Keď sa pozrieme taký, jak vyťahol čevo z toho Glenn Hall alebo taký podpis stýl, to by bola pecka. Myslím, že taký podpis bol je lepší. No máme jeden relikt teda už. Ty vole. To je takú kartu vyťahneš, až srdce zahraje. John Gibson, Anaheim. Louis Eriksson, Boston. Dion Phaneuf, Ottawa. Hurricanes, Victor Rask pre Carolinu. Joseph Blandisi pre Jersey. Kráľ Henrik, Rangers. Corey Schneider, Devils. A Jerome Iginla pre Colorado ešte. Alebo už pre Colorado. Vtedy to bolo už asi. Už pre Colorado. Mika Zibanejad, Ottawa. Alexander Stan, St. Louis. Sean Monahan, Calgary. Z pre Detroit. Pekarine pre Nashville. Asi je tam podpis, keď sa na tak pozrie. Jake Allen pre St. Louis. A Vlad Tarasenko pre Art Card. No a tu si chce toho Glena Halla. Ale síce je bez podpisu, ale no. Glenn Hall. Ja som zaťažený na brankárov, lebo niekedy nepodpísavky brankárov, tak to pre mňa. A aj tie zvyknú bývať podpísané, aj ten Blacken. Bergeron. Hertl. Eberle. Pastrňák. A podpis Semyon Varlamov, nálepkový pre Colorado. Myslím, že Colorado má byť spokojná dneska. Aj minule. Hej. Iči zoberie Colorado a hneď si dám karty. Lenny McDonald, Calgary. Clark Gilles pre Islanders. A Jonathan Toews pre Chicago. No ale fotka stojí to. Alex Pietrangelo, St. Louis. Kyle Palmieri, New Jersey. Tomáš Vanek, Minnesota. Jaden Schwartz, či Vladimír Tarasenko dokonca, ale pre St. Louis karta. Rod Brind'Amour pre Carolinu. Borje Salming pre Toronto. Wayne Gretzky pre Kings. A Oscar Klefbom pre Oilers.
John Klingberg, Dallas, Tyler Ennis, Buffalo, Corey Crawford, Chicago, Phil Kessel, Pittsburgh, Mike McCarron, Montreal, Aaron Ekblad, pozerám, že to je nejaká svietiaca paralelka, tam taký ľad, Florida, Ryan Miller, veľmi pekný dres, Vancouver, si myslím, že to boli najkrajšie dresy. Toto boli Vancouveru určite najkrajšie. Tie čierne hlavne. Morgan Riley, Toronto. Travis Hamonic, Islanders. Anthony Duclair, Arizona. Matthew Perreault, Winnipeg. Max Pacioretty, Canadiens. Sergej Bobrovsky, Columbus. Mats Zuccarello, Rangers. Mark Stone, Ottawa. A Bobby Ryan, Ottawa. A posledných 6 balíčkov. Aby sme to hlavne vyťahli. Áno. Už nemusíme ani otvárať. Drew Doughty, LA. Tuukka Rask, Boston. Torrey Krug, Boston. Mike Condon, Montreal. Pavel Bure, tentokrát Vancouver. Pavel Datsyuk, Detroit. A Ženia Kuznecov, Washington. A Andrzej Kopitar.